Kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo papagayam. Intay ibasa ti Lucas Kapitulo 16, versikulo 4. Ammukon ti aramidak, tapno inton maikatak iti saad ko. Addan to gagayem ko amang pasangbay kanyak, kadagiti babbalayda. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan, ama itampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Mami, agsangit ka manan. Apay ay atunggal ag video call ta, kat agsangsangit ka. Di yulaan mo nga anak ko. Nukasano ka ladingit tibiyag ko dito'y ngagmaymaysa. Saan kamot ngagmaymay sa dita Adamot katulong akad kadwam. Adapay je pusam, kandagiti asom. Kunak man no kunam nga agbakasyon ka dito'y Pilipinas, anak ko. Saan basta-basta ang makabakasyonak? Mami, saan mat amabalin asahanak nga agtrabaho? Tanagado ti babayadan dito Nukasta, saanin ang matuloy di ibagbagam apanagawid mo. Idi pa'y napalpalabas atawan nga ibagbagam nga agawid ka. Mami. Amin kayo nga anak ko anapan dita Amerika. Manon atawan na saan kayo nagbakbakasyon. Imbati daklatan dito ay ngagmaymaysa. Sige, naawanan ti patag ko kada kayo. Uray saan kayo nga awid. Baybay andakon amatay iti kinaladingit. Mami, saan kumamot akas tati bagam? Di ka madanagan. Addan tugon daway ang makabakasyon kami. Madam, nasaya at tarimwar ka dita si led mo. Tapay! Ay, itaypay nga urayon ka arumwar dita si led mo. Tanda bisita, madam. Bisita? Sino manan deta bisita nga ibagbagam? Ni ading mo kanu nga Ophelia, madam. Ha? Tanya manan ti masapul na. Ay, diyaka mo, madam. Kunak nga urayon na ka. Agur uray, ije salas, ije baba. Ibagam nga awana. Ay na, madam. Naibagak mo nga adda ka. Tsak mga mingkayat ti agulbod, tadakas dayta. Inton maminsan nga da umay akakabagyak dito'y balai. Ibagam nga awanak. Umay dala nga agdawat dagita. Ha? Awanan bain dagita at tao. Naimbag amalam mo, manang. Apay, anya manan ti masapul mo, Ophelia? No adda ka sa pulan nyo, dito'y latan ayan ko ti pagtarayan nyo. Saan kayo matngarod ngagbaybayad? Manang. Idi na ospital nila kay mo. Binayadam ka di jay kwarta binulod mo kanya. Ita, o may kamanan bumulod. Ha! Nalabos kayo matan. Kwa manang, sa anak nga umay bumulod iti kwarta. Nasaya at matno saan, ta saan ka pabuludan. Adda nga min plan-planuan may reunion tayo nga agkakabagyan. Kat? Si Kaa, no adan tumot maitad mo abingay mo. Ha! Kunakon kat. Pasimple kayo pa'y lang, nga magdawat kayo malagayam iti kwarta. Itatayo lang amin amadaan iti reunion, manang. Nasaya at mo't no agsasabat tayo. Sanak nga interesado iti dayta a reunion, tamok tumalang asyak ti kadakkelan iti gastos. Da kayo laangan ti ag-reunion, sandak nga ramraman. Ophelia, mabiit laang. Ay na, agawid ako, tani. Agong ungot manan ni manang ko. Nangag ko nga rod tinagtungtungan niyo. Payakas jay ti ugali ni manang mo, kat nagado ti kwartana. Amin nga anak na adaday jay Amerika. Kan amin da, mangipaw-paw it kan kwa na iti dolyar. Diyak man amuno payakas na ti ugali day ta akabsat ko. Kasla saan naggapo iti rigat. Saan mo nga ibagbaga day to'y Katno ka na yun amapan agpa-therapy iti doktor na. Ha? Ada sakit ni manang ko. Depression, mati ibagbaga na.
nagado atum tumaran na nga agas para itiday ta sakit na. Saan pa'y kanu nga mi na makaturturog iti rabi eh. Kasta ka di. Pasaray siyak ti paray sagana kadagiti tumtumaran na nga agas. Sakbay amaturog, adda tumaran na. Kan kalpasan amangan, adalat ta tumtumaran na. Anya nga ti maitulong mi akakabsat na kankwana. Tugal ang tungtong da kan ni may aboridak na agsangsangit. Saan ba't ngamin akayat dagiti anak na nga agawid dito'y Pilipinas? Kayat mi nga rod nga iraman dagiti anak na iti reunion. Ngam adayumot ngamin ti ayanda. Uray ano ti kwarta ni madam, naladingit latta ti panagbiag na, gaputa adayo kan kwa na dagiti anak na. Gimatang paikit din na iti puspusa kada imported nga as-aso. Gam awan latamit. Adapay numaminsan akit saan na makapangan. Pampamimidan na dagiti agkakaimas amakmakan iti sangwanan na. Anya? Oh, anya nga nanan? Nakasaritam ni Auntie Virginia? Ay na, napanak a mismo iti balayda. Nagsarita kami. Kat kuna na asaan nga interesado a makireunion. Ay, unay mo't ni Auntie. Saan lang arodon ngam amo dagiti kakabagyan? Ken di na pay ammo dagiti dadduma a relatives tayo. Di pela umaymat iti reunion. Di na nga rod kayat ti aggastos. Di na kayat amaksayan ti kwartana. Angam kasanon ngay, nanan? Ay kat ituloy tayo lata. Di plano tayong ag-reunion. Adumot kiti dagiti binagaak kakabagyan. Maya damot ka no? Ay, ni Auntie lang, ti agmadmadi. Diyay laangan petsa ti pagnunumwan tayo no kaano. Matuloy day ta reunion. Adaman wenno awan ni Antim a Virginia. Itay nga agri-ring ti cellphone ni madam. Ngam nakaturog mo ti jay silid na. Sigurado ang makangagak manan iti ungat no ringag. Anya nga tano padasek asungbatan. Taidanon kung tulaangan kenkwana no at niya ti ibagaday tanga umawawang. Sa bagay, kastoy mo ti sigod nga aramidag. Sungbatak man laangan. Hello? Hello, Mami? Ay, saan asyak ni Mame, Mame? Siyak jay katulong na. Kumusta ka, Nana Luz? Ay, katmayat lata, ma'am. Ay, ni Mamem nakaturog. Saan na akayat ari ingag? Anyat orasen dita Pilipinas? Alas 9 pa'y langit agsapa. Ngam nakaturog ni Mami? Amumatan. Saan ang makaturturog iti rabi eh? Uray pa'y no agtumar iti agas na. Ay, wen nga ruwad, Nana. Isa masyanak kan kwa na. Tatunggal agsarita kami, agsangsangit latan. Depresyon matibagbaga na asakit na, ma'am. Wen, Nana. Siyak tinangisingasing kan kwa nang agpakita iti espesyalista. Ang mas daawag, no apay ama-depress pa'y lang ni Mami. Kat nawadwad mat ti kwarta na. Magatang namat amin na kayat na. Makapasyar mat no kayat na. Uray siyak, ma'am, kat day tabat ti pampanunutak. Siyak asimple laang ti biyag na, kat kontento akon. Kat naragsak akon no anya ti adda dita. Nana Luz, damagak man nung umay dagiti kakabsat na dita balay? Ay, idi na minsan, ma'am. Imay ni Ophelia. Jay ading na. Numalagip mo pa'y Wan. Ni Auntie Ophelia nangaw-awir kada kami, idi babasit kami pa'y. Ada nagtungtungan dari yun. Umay naaw-awisan ni Mamem. Saan ba't akayat ni Mamem? Ha? Apay adi na kayat? Majakman amukan kwa na. Adayo tirik na kadagiti kakabagyan na dito ya marigrigat. Kasta ka di? Imbag langit din ta si kati nakasaritak na nalus. Tanaamuak dagita ka bambanag. Ay,
Di mulat ako man ibagbagaken kwa na dagita amam. Makaunget manen kanyak ni Madam Kat. Amaga no papanawon akong dito'y balay na. At uyan, Madam ti kanam. Prito a karne ti manok. Ada cake dita. Kan adamat orange juice mo. Ay, nagaduntin sa ganam. Jak maibos dagita. Ay, basit laang dagita, Madam. Talagang awan ganas ko amangan. Uray kasanupay kaimas dagiti maidasar amakan para kanyak. Kano siya nagsidak lang iti dinengdeng naganot kinan kaw. Ay, imbag kapay. Ay, wan gaya, Madam. Imawag itay ni Ma'am May. Nakaturog ka mat. Iso asyakon at inang sungbat. Anya ti ko nana. Ay, kinumusta na kalaang mat. Ay, kaya't kunti gumura ka dagitang anak ko. Tadidak samatan malagip. Dagiti daddo mga anak ko. Jak pa yan ida makasarita, tapuro damat busy. Ay, kayat mo, Madam. Mapan ko alaang di cellphone mo, takasaritam ni May. Ay, uwan man, ingkaalaan. Ala, ipanaw mo dito'y sangwanak dagito'y amakan. Tatalagang awan ganas ko amangan. Hello? Mami, anya magtantikas ta alangam. Madlaw, anabambanog ka. Kimot nung ka pa yan. Ay, wan nga rodan ako. Jak ngamin makaturturog. Awan pa'y ganas ko amangan. Napan ka kadiin ti doktor mo? Amangan mat no kasapulan amang ipangato ti dose dagiti agas mo. Ay, naanak ko, puro laag agasan. Ay, jak kayatan ti agtumar iti agas. Mami, Kaslayta, agtugtug lepak iti bigbigat. Ngamjak mo't makaturog iti rabi eh. sige mami. Agawid ak iti mabiit. Ha? Kaano nga yan ako? Agpakadak pa'y iti boss ko. Wen mami, agawid ak iti mabiit. Mala, ibagam no kaano ka nga agawid. Tagpaisagana ak iti ado amakan dito'y balay. Ito'y latan balay ti pakaangayan ti reunion tayo, Uncle. Ikat mayat ano kasta. Tanalawa dito'y paraangan yaw. Ado ti umay, ket tunggal pamilya. Adamot ited da pagsasangwan tayaw. Kahit nakasarita ka din ni nanang mo ni Virginia. Ay, Uncle, di na kaya ti umay makireunion. Kastalatan? Di tayo pilitin na no, di na kaya't, Uncle. Ay, mapan ko makasarita. Ngam amok apabainan na tumatlaeng. Nang runa, tadamat bulod ko kan kuan akwarta. Ha? Ay, Nay. ni, mabit lang, Uncle. Ada umawawag. Sumbatak lang, ha? Hello! Hello, Insan Dani. Ni May, daytoy. Oy, Insan, kumusta? Ay, nasayat man, nakawag ka. Nadamat ko nga min, nga da reunion tayo, aplan-planuan nyo. Ay, wine, adda, Insan. Agawid ak dita Pilipinas. Iso akayat ko amaamuan, no kaano di reunion. Ta iso ti iranak nga aldaw ang panagawid ko. Aya, ay, nasayat no kasta, Insan. Bayam, pilitak ni mami nga umay. Kansyak tumat ti makaamu kadagiti amin ang magastos. Ay, mayata, Insan, no kasta. Ibagam lang kanyak no mano ti magastos, insan. Kaya't ko ang naragsak na ito'y apa nagsasabat tayo nga kakabagyan. Well, Insan. Oh, may anak ko, si Magbot kan. Ay na, mailiwak unayan kan ka. Anyakat ni mamin aya. Idisok pa'y dagiti bagahik. Sakbay nga rakupan na. Los! Ay, adaak dito'y, Madam. Si Kantimang yun nagkadagiti bagahe ni May. Ay, wan, Madam. Nanalus, agyaman na ka. Tanaanos ka amang kadkadwa ka ni mami. Ay, manusaklat na, Ma'am. Mala, umunag tayon. Taado tinaisaga na amakan, anak ko. Oh, May, saan ka ka di anaragsak? Tanapon no iti agkakaimas amakan to'y lamisaan tayo, anak ko. Naragsak ka, mami.
Tadyak naramramanan dagito ijay Amerika. Puro paboritom dagita impay sa kanak. Luz, Madam, ngayon naman na ito'y orange juice. ay uwan madam, mabiit laang. Mami, apay adudwa talaang anak kasango dito'y lamisaan. Insigod ko asaan ang makisango iti panangan ni Luz. Nakasinatikan ka na. Saan kami nga agkalangan amangan? Dagiti ngay kakabagyan tayo. Apay adi mo inayaban ida. Apay payla nga yabakida. Umay dan tumulag dawat. Dagiti kakabsat mo, Mami. Saan kayon sapay ang nagkikita? Bayam ida. Mami, kayat ko nga ayabam ida. Anya, tapay nga ayabam dagita tao. Marugitan laeng daytoy balay. Amangan numapir din tupay dagiti gamgamit ko. Iso akasta ama dip-depres kayo. Tadiyo kayat ti makilangan kadagiti kakabagyan nyo. Kadagiti kakabagyan tayo. Kayat mo nga agbyag nga agmay-maysa iti dakkel abalay mo. Idinto, taad damot mabalin amang kadkadwakan ka. Anya, Ayabak ida diti balay, Mami. Ni Danny? Ni Auntie Ophelia? Amin da. Kayat ko ang naragsak tayo iti daytoy apanagawid ko. Nakarubwat ka, nanang? Mabiit laang, tadyak mabirukan di bistidak aginatang ko. Sapul pa'y ayang agbistida kayo. Kat ije lang mo't balay da Auntie Virginia ti papanantayaw. Kababain mo't makita nak ni may anaglo siyang. Sapay ita kami laang manun nga agkita. Ada kanon ijay dagiti daduma a kakabagyan. Agmismis kul pa yun ni May. Intay ki din. Nukunan dagiti makan. Ag-order ka lang ijarwar, nanalus. Ay, talaga ako nga, talaga dumat dagiti imay akakabagyan niyo, ma'am. Pagsalaak man kit di dagiti babakat kan lalakay. Ay na, ma'am, italang ang nagbalin anaragsak dito'y balayaw. Kasta ka di, nana. Babit lang, ha? Tainak man makichismis ka ni Auntie Ophelia. Ay, ayan gayam ni Insan Dani. Birokak man mat. Ay na, imbagkan kain santa na progreso lat tatibiyag mau. Ay, si Kamat. Narigat lat tatibiyag ija Amerika. Nasaysaya at lata diti Pilipinas. Takadkaduam dagiti kakabagyam. Sa bagay kit day. Naragsak ako, naglaklakay, ngagtaltalon insan. Basta jay reunion tayo, ha? Agkikita tayo to ijay. Sigurado ka din nga umaymot ni mamem? Wan, apay kumaasaan? Ay, kita na. Mayat pa nagsasangod ang kakakabsat. At dada, iti may sa alamisaan. Nabanugak ana nga si kaso kadagiti kakabagyan nga imay diti balay. Nanalus, agtugaw ka pay, aginanaka. Bayampay lang dagita iinawan ti talababo. Tulungan ka inton madamdama. Ay, wan, ma'am. Ay na, nagsasakit na gito isa kakapumanag na. Mami, anya ka diti nagsasaritaan nyo kadagiti kakabsat yu itay. Jayman reunion tayo anak ko. Naibagadan ka ni ka? Wan, naplano mat gaya man. Kat si kakano te aggastos. Wan, Mami. Ta Thanksgiving kumatanday jay kadagiti ado a blessings ni Lord itibiyag tayo. Di mo kunaan, asaan ka nga umatendar? Apay kit din asaan anak ko. Kat nagboluntaryo akpayan. Amang tedak iti may sa baboy apagsasangwan tayo. Agyaman no kasta, Mami. Los, may kantumat ijay reunion mi ha? Uray sa andak akabkabagyan, madam? Ay sus, imbilang dakan akabagyan mi. Ayabam to ti intero a pamilyam. Kanayon kuma anasaya at tayo kadagiti kakabagyan, kan gagayam tayo. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok iti drama tayo.
Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenday tuy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay.